Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pred vama je nova emisija iz jezične riznice. A u njoj danas tumačimo pojam koji je od starine bio od životne važnosti i za životinje i za ljude. Biće naime riječi o žitu. A o žitu govori naš stalni tumačitelj, profesor Tomislav Ladan. Profesore, dobar vam dan. Dobar dan vama. Evo, iako će danas biti riječi o žitu, koji je naš temeljni pojam, mi ćemo na početku uvesti još jedan pojam, a to su žitarice. Recite nam kakav je odnos između žita i žitarica. Pa jedno dolazi sigurno prije drugog, jer prastara riječ je žito. A žitarice su ono što je vezano uz žito. Kad mi jedemo žitarice. Ali ono što raste, pa što onda vrše i žanje i obrađuje, to su da kako dobijamo žitarice od žita. Ali žito je na prvom mjestu, pa tako o žitu možemo i govoriti. Ali žito, kad govorimo o žitu, zapravo govorimo o više vrsta biljaka. Budući da se više biljaka može nazvati žitom, onda imamo i više pojmova. Koji su to pojmovi? Na prvo mjesto mora doći pšenica. Onda ječam, raž, zov, kukuruz, riža, heljda, proso i peruanska riža. Heljda i peruanska riža mora se izdvojiti jer to je posebno. Ona i ne ide u trave u koje idu ostala žita. Ona ima nešto posebno, ali najbitnije za sva žita i za žitarice koji se dobaju jeste da znamo da je zrno cilj svega toga. To je takozvani suhi plod koji se zove zrno. Mi ga hrvatski zovemo pšeno. To je ono što latinski zovemo sitium ili grčki kariopsis. Mi smo to tumačili da je to jedno ili plodak ili da kažemo jezgreni žitni plodak, to jeste žitno zrno. To je zapravo cilj svega toga. A to nam je tako strahovito važno. Jer žito i vrste žita su ono što je u razvoju ljudskoga roda, ljudskih plemena, naroda i skupina značilo mogućnost da se ljudi zaustave, da prestane skitnja i skupljanje plodova i lov za životinjama, nego da imaju nastane gdje će stati, polja na koji će uzgajati prvo divlje biljke, a onda pitome. Tako nastaje drugi tip ljudske civilizacije. Sad vidjet ćemo desecima tisuća godina koji i dan danas traje. Na koji način se obrađivalo žito, zapravo kad se počelo uzgajati žito? Je li to donijelo i neke promjene u nekim alatima novim ili nekoj novoj tehnici obrade zemlje? Najstariji alat morao biti zašiljeni štap. To je moglo biti drvo, moglo biti kost ili čak neka kovina. Ali od toga štapa nastali su alati kao što je prvo pijuk ili možemo reći trnokop ili kramp, što je tuđica, pohrvaćenica u hrvatskom jeziku. Ali vidjet ćemo da smo morali imati nešto za ciječenje i rezanje. To znači uporaba kovina. Pa ćemo vidjeti da dok nema kovina zapravo nema prave, da kažemo, obradebe zemlje da bismo dobili žita. A kad dobivamo žita, onda ćemo vidjeti da se tu radi o 3 stupnja primjene. Žito je prije svega ljudska hrana. Ono je ljudsko hranivo. Zatim je žito životinjska hrana ili krmivo. Ali je žito i sirovina. Gledano globalno i moderno, za posljednjih 2 ili 3 tisuće godina, žito se primjenjivalo u industrijske svrhe. Da bi se dobila najrazličitije stvari, čak i neke opojne tekućine kao što je alkohol, a da ne govorimo o to se upotreba velika količina toga za proizvodnju, dakle piva ili recimo žestokoga pića, ali i za izlučke i svega toga kakav je škrob ili nešto slično u industriji. A koje sve kulture poznaju žito? Kakva je njegova rasprostranjenost na zemlji? Može se reći da postoji globalna rasprostranjenost. Gotovo da nema mjesta gdje mogu rasti trave da se ne uzgaja žito. Ali mi znamo ipak da je negdje to počelo prvo i da je to najstarije područje, najvjerojatnije područje stare Mezopotamije na prvom mjestu. Onda dolazi Egipat, dolazi Helada ili Grčka, zatim Rim i Srednja Amerika, Sjeverna i Južna i dakako uz Egipat i donji dio Afrike gdje se neka posebna žita sade. Jesu li onda posebne vrste žita vezane uz ta posebna podneblja? Pa može se reći, možemo odmah oko načelu. Mi znamo da je kukuruz izvorno došao iz Amerike.
ali danas se gotovo gdje god se može sadi također i kukuruz. Znamo da recimo pšenica vrlo stara je bila osobina mezopotamijske civilizacije, egipatske kao i grčke, ali čini se da nekada u najstarijoj u Mezopotamiji i u Egiptu ne možemo točno razlučiti da li riječ žito pokriva pšenicu ili ječam, jer su bili podjednako važni za te tipove civilizacije. Već ste spomenuli da je glavna značajka žita to žitno zrno. Upravo po toj glavnoj značajki razlikujemo ih i od mahunarki koji imaju nešto drugačiju situaciju, recite nam. Da, mi smo već jednom spomenuli jednosupnice i dvosupnice. Žitna zrna u pravom smislu pripadala bi jednosupnicama, a mahunarke dvosupnicama. Jedni se zovu monokotiledone, grčko-latinski, a druge se zovu dikotiledone. Zanimljivo je da je visoka rasprostranjenost jednoga i drugoga, ali žita ipak mnogo više. Jedna od ključnih pojmova koji se veze za žitarice su i bjelančevine. Iako od njih ima mnogo više po postotku u mahunarkama nego što ih ima u žitaricama. Ali ipak su one jako važne, kao i ova jedna međunarodnica koja pokriva taj pojam, a to je protein. Vrlo je zanimljivo da taj protein je riječ koja je načinjena prema klasičnom grčkom. I to u novije vrijeme. Ona je načinjena negdje u 19. stoljeću, napravio je nizozemski kemičar Mulder, koji je pritom učinio jednu pogrešku. Dobro je bilo što je on uzeo grčku riječ protos i napravio od toga ono što je prvo, držeći da je to najvažnija stvar koja je osnovica za sve biljke. Međutim, to nije tako. Posrijedi su zapravo biopolimeri koji ima 20-ak vrsta, recimo, aminokiselina od kojih se to sastoji. Ali to je nova tekovina. Ono što je bitno to je da ova riječ protein je ušla u mnoge jezike svijeta, ali recimo mi imamo Hrvati, kao što imaju Njemci, kao što imaju Rusi svoju posebnu riječ. Mi kažemo bjelančevina, oni kažu Eiweiß, a recimo ova riječ protein ušla je u sve romanske i germanske jezike, pa i njemački to ima kao drugu riječ. Ali kao što vidimo, znamo sad podrijetlo i znamo značenje, a vidimo i razliku, dakle, u sastavu i obliku kod mahunarki i kod pravoga žitnog zrna.